Tonight, the message nga nag-share kada kay kakabsat is how to live victoriously. How to live victoriously. Kasano tayo nga agbalaygi, itinal daw, kas panag serbita iti apo, ken panangturpos tayo iti tarayen, nga nang ikabilan ti apo kada tayo. Amen? Okay. Would you like to live victoriously or defeated? Sino kada kayo ti victorious no victorious tatta di pa nagbibiyag na? Are you victorious? Or at times defeated? Would you like how to live victoriously? To learn how to live victoriously? Okay. 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthians 15, 57 to 58. Let's read all together. 1 Corinthians 15, 57 to 58. The Bible says, "But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord." Paggapuan ti balegi tayo. "Therefore, my beloved brethren, ngarod, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord." Ti Apo bendisyonan na kumada, ti mensahe ta itang Arabi. How to live victoriously. Now, if I may ask you, what is your formula how to live victoriously? Can you shout your answer? What's your formula? Somebody said prayer. Amen? What's your formula? Anatar aramidin yung kakabsat tap no ma-overcome you, dagiti parparikot kan adunga dagansan. What are you doing? Sige nga, shout your answer. Ha? Reading the Bible. Ano ba? Daily devotion. Amen. Ano ba? Attend services. Okay. Very good. Amin di giday kakabsat kat practical nga nasayaat. But what do you do to live victoriously? So tonight, let me share with you 5 formula how to live victoriously. If we are to live victoriously, we must, number 1, live in God's presence. Ito, iti dapat kakabsat nga makita tayo. Live in God's presence. Hantayo kumanga agbiag nga hantay marikna ti presensya ti Apo. You know, it makes a big difference when you feel the presence of God in your life. Do you feel the presence of God in your life? So kung naanagat, I will fear no evil, for thou art with me. Kasano kanong agbalegi ni Joshua? Fear not, for I am with thee. Sabi ng Panginoon. Be strong and of a good courage, for the Lord thy God is with thee, whithersoever thou goest. Kung ano the Great Commission, how can we accomplish the Great Commission? And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Kasano tayo kakabsat nga ma-overcome iti puso tayo maipanggep kadagiti material nga mambanag. Anak ko na di Hebrews 13. Maya dayo kumati kinaagom ti pirak kada kayo ket mapnek kayo ti adda kada kayo. Taiso kunana di kanto panawan. So the secret to a satisfied life is to feel the presence of the Lord. Dayjay kakabsat. So ano nagkararag katibigat kunayo itay prayer, ano di kararag mo? No nagbasa ka ti Biblia, ana iti dapat makitam, di pinagbasam ti Biblia. No kunayo itatay, umay ka makigimong ti church, sapno biyag ka nga nabalegi, ana ti dapat makitam ni umay ka nagigimong. Dahil ti kumati makitam, di presensya ti Apo. Sa dinuman ti ayan mo, anyaman dagiti parikot mo, anyaman deta nga sangsanggom nga struggle ita. Deto'y kakabsat ti dapat nga mariknam. The presence of God. In Psalms 140 verse 13, Psalms 140, the Bible says, surely, let's read all together, everybody, surely the righteous shall give thanks unto thy name. The upright shall dwell in thy presence. Pagtalinaadan ka no, pagyanan,
Pag naagdan, dagiti nalinteg in thy presence. Many Christians fail to live in God's presence. Praise God no adda dagiti tattao kakabsat nga adda iti sibay tayo. Gagayem, kakabagyan, they're a great help to us. But they should not replace or substitute the awareness tayo, the presence ti Apo. Sometimes, we fail to live in God's presence, secular activities. Agbalmalam deta, manipod dagring katibigat, aging kat maturog grabe trabaho nga trabaho. Crowd out prayer and communication with God. To live victoriously, we must continue in a spirit of prayer and fellowship with God. That is living in God's presence. Nga, we pray without ceasing, kung ano di 1 Thessalonians 5:17. Di pray without ceasing, katanga dete, isutubram ngagbalmalam. There may be times when life is so tough and you need to cancel some of your activities just to pray. Di ko na the Bible, they that wait upon the Lord shall renew their strength. Nakaida ka man, nakatugaw ka, ngem, you may cancel some of your activities just to pray. Kunam apo, mariknak nga ti kasapulak itaket panakisarsarita keng ka. Because I need to have a renewed awareness and the vision of your presence in my life. So, there are times that you need to set aside so that you will just pray. Kasi crowded unay di biyag mo na eh. Sino kada kayo ti feeling na crowded unay ta biyag mo ti ado nga trabaho? Makita mo't kitarupa ka kabsat. Kaya naman tarupa ta kaabay mo? Crowded talaga di panunot na ti ado. Yeah. So you need to spend time with the Lord just to feel His presence in your life. And not only that, wherever you go, kasi kung may nata, while you are listening, Apo, mariknak ko mati presensyam, Apo. Di pa nagkasaba ni Pastor, makisarita ka kanyak, Apo. Tuno agawid kag di drive ka, kasarsaritam ti Apo. Sumalog ka taltalon, kasasaom ti Apo. No, mapangkagkalap, kasarsaritam ti Apo. No, dakay di duty, di trabaho, kasasaom iti Apo. You must live in God's presence. All the day, kakabsat, pray without ceasing. Deta ti formula number 1. That's not hard to practice. Narigat ka di kakabsat. Who among of you are doing that? Mangi-practice di jay. Tayag naman ima na. Alay tayag yung ima yung kakabsat. Ureg di drive, kayo kat kasasa uyo ti Apo. Alamay, tayag yung ima yung. Agpay-payso. Uno, nakipagtayag ka lang kasi nagitayag ima ta kaabay mo. Oh. Amom to yung tayag mo, imam nga nagpay-payso, at least isuntot reminder king kan, ala nakababe, nagitay-tayag at latang, nagitayag ngamin, ti kaabay kung ala tumbigat, i-practice kon. Yeah. Even when you're driving, you're praying. Yeah. Permi nga, absat, sabalit itad na king ka nga bilid kan bangar, no kasarsaritam lat ti Apo. Diba? Data ti secret number 1. I-practice mo, DJ, presence ti Apo. Study ko na itay, prayer, but what do you do in prayer? This, to live in God's presence through prayer. Number 2, may kadwa kakabsat, how to live victoriously. Live by God's promises. Live by God's promises. Pagbiagam, dagiti karkari, iti Apo. Amen? 2 Peter chapter 1 verse 4. 2 Peter chapter 1 verse number 4. Anak ko na nadjay kakabsat. Whereby are given unto us exceeding. Amoy exceeding? Awan iti anyaman na banag nga makadaeg kadigiti kariti Apo. God's promises can overcome any circumstance in life. God's promises is greater than your fears, than your worries, than your struggles right now. Isut kitam saan nga di problemam lang. Di kariti Apo, ti talyawam. Han nga di parikot mo lang ti panunutan.
Halaang nga DJ hardship nga agdama ti makita. Dapat jay kariti apo kakabsat isut pagtenglam. Because they are exceeding great and precious. No precious sa limot mo tam. Sa mo dapat ipalubos nga mapukaw da kadagiti panunod mo because it's precious. That by this ye might be partaker of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Praise God for His promises. Agasam digiti kariti apo, isut mang supply kada tayo. Isut mang preserve ti biag tayo. Digiti kariti apo, they are promises that will guide us. Promises that will supply our need. Emotionally, physically, mentally, and most of all, spiritually. They are promises that are meant to preserve us. Kari, na tiyapo, i-preserve na tayo. You know, the problem is not the problem, but we neglect the promises. We fail to read. Di tayo mo basbasahan ngamin, di giting kariti apo. To remember, di tayo mo't malaglagip, nagpaiso. Or to claim them as their own. Ti-claim, amuyot claim kakabsat, klamarum. Sino kada kayo ti adaklam-klamarum na iti apo ita? Hanga DJ, kayat mo no dikat DJ, ingkariti apo madama nga clay-claim mo. Anybody? Ala, iba ka man takaabay mo, anang nga birds ti clay-claim mo iti apo ita ko naman. Ladamagam. Surusuruan nyo kapsat. Among uri na bayag ka Kristiyano no da duma? Dito kat basic kamamor aramidon. Di kami? Sino ka dagiti mang clay-claim? Kini-claim nyo ba? Hindi eh. Yung iba hindi. Nakabaybayag tayo agpaiso a Kristiyano ngam dito mo't i-claim-claim digiti promises ti apo. Di ba? O, pray ka ko nam, Lord, i-claim ko apo. Kasi dito ag-pray, claim. So, study ko natin ita, ya. How to live victoriously, what's your formula? Pray ko nam. Anat i-pray? Didi promise ti apo. Apo ko nam ti sao, my God shall supply all your need. Kat apo, by your grace, nagtulnog akmat nga impay ko, dete, bingay mo apo. Kat, klamarit nga rod, nga sikay, ti agtultuloy, nga, mangi paay, mangisabot, dagiti kaskasapulan, dagiti pagkurangan apo, si kakadi iti bang sulnit, na isut ingkarim ti saom. Oh. Kasla ko dito may panakigimong, apo, tibilin mo, seek ye first the kingdom of God. Kat kunam iti Bible apo, parabor ti masapol ko, tapno maaramid ko, digiti nga naimbag nga aramid. Hamot na rigat ti umay makigimong, no, da parabor ti apo, di ba kakabsat? Is it difficult to come and attend the service when there is the grace of God in your life? Hindi naman, di ba? So kung apo, ikanak ti grace, tapno makadano nakman di kapilian. Ay nak makigimong, makipellowship ka, dagiti kakabsat. Amen? Naragsakay mo lang nga makipellowship? Mapanagagdingag ti saom, mapangkusuportaran apo, iti atendaran nga gimong, di church. Lord, give me your grace. Amen? Oh, apo kunam ti saom, if any of you lack wisdom, kunam apo, I claim, James 1:5, give me heavenly wisdom. No, dadamang iruruman, mangidadadanos king ka, mangpaspasakit king ka, anat kunam, apo, di ba kunam ti saom, vengeance is mine? Oh, si kangarudon ti makambo, kaputa isut kunam, Lord. That's how to live victoriously. Oh, ket tuawan, digiti kariti apo nga i-claim mo, talaga nga malpay tayo, maupay tayo kakabsat. To be victorious, we must live by the promises of God. I hope that you will practice this, brethren. Oh, this is good to hear, pero napimpintas no i-apply mo nga talaga. Amen? Oh, laman. Sige, practicean tayo man ita kakabsat, no mas personal nga min na ko eh. Ibagam ita kaabay mo, anat verse nga i-claim mo iti apo ita. Give a verse. Come on. Oh, ni Tata Inting kunana 1 Peter 5:7. Oh, kasi adot burdens na ket i-claim na nga ti apo ket maipaay na digiti dadagsen na. Some of you, sige absat, shout your answer anybody. Anat verse kay claim yo ti apo ita. Can anybody? Kitantay man. Oh, sabi ni Tita Beng Matthew 21:22, kunana apo awan imposible. Siguro aday kararag ni Tita Beng kakabsat nga kala na kay imposible ngem awan imposible ti apo aya. Kasi kunana whatsoever ye shall ask in prayer, believing, anak kunana, ye shall, mamati ka mo lang dito, you will receive. Oh, anyone? Sino pa eh?
Philippians 4, 6, and 7. So, anak claim mo mi, jay sister. Ha? Jay peace. Jay peace. Kasi isot ko na jay nga kariti apo. O, dapat somebody shouted answer it. Yes, Tita Mel. Ayun, Hebrews 13:5. Apo, DJ tigay claim na apo mariktak kumapresensyam kasi isu in karim. Oh, any more? Ha? Ni Tito Jerry, Isaiah? Oh, strength tigay claim ni Tito Jerry ti apo. They shall ako na ni Jai, but they that wait upon the Lord shall renew their they shall mount up with wings. Paiso deta nga absat. Nagmayat deta nga verse. Kuna na di previous kud even the youth shall weary and be utterly cast down. But they that wait upon the Lord shall renew. Apo, kunam ti saom, you will renew my strength. That's how to pray. Any more? Oh, Matthew 11:28. Anak ko na Jai, come unto me, I will give you. Apo, nadagsan sa una, yaya. Adut nadagsan na. Okay. DJ ti kayat na nga marik na, they rest eh. Okay? Any more? Sino pa ikabsat? Di kiti lalaki kat awan samot ti kwa nakapsot ti kwa tayo kakabsat. Ala, sumong bat kay man nga lalaki kakabsat, anat i-claim yung nga verse. Brother Roy. Surely goodness and mercy. Nagpintasan. Po, ipakitam ti kinaimbag kan kinasayat mo ka deti negosyo nga pagmikyang ko na maya. Makita ko mati kinaimbag kan kinamanang nga asim apo, deti pa nagididil kutlote. Kasjay, makita yung kakabsat, i-apply mo jay verse ni prayer mo. Kasi, di kito'y promise ti apo, isot into ti apo nga igam tayo nga mang overcome, dagiti sang-sangun tayo. Kat no awan di kito'y kakabsat, si kalata at your own strength, at your own risk. Because you are doing it in your own strength. Learn to claim the promises of God. Anapay? 1 Peter 5:10. Ano di jaya? Gaguri ka, basa, ikot mo man, sis. Yon, after that, doon sa suffering mo, sister. Kasi isut pa ka-relatan na eh. Di ba? Di promises ti Apo, isut pa ka-relatan ngamin, di sitwasyon mo nukwa. Nakita nyo rin nakabaybeg, te Kristiyanong kas lang tatala nga maipalagip manan nga actually, sometimes, hindi natin ginagawa kasi yon. Gawin natin. Gawin natin. Kunana, after that you suffer the while, make you perfect, strengthen, establish you. Kunana, di ba? Di ba? They claim na. Sino pa ikakapsat? Guri ka alag, may isa, di kitihan na nakapagwa. Sister, Jeremiah 33:3, mukhang marami kang kiniklaim sa Panginoon ngayon na. Call unto me, I will answer thee. Kunana, show the great and mighty things. Mabaling ado di karkararag mo, urayam di jay, panaka-i-deliver di answer na. Praise God. Any more? Ni Kwan, ni Jebrail. Psalms 1:3. Yon. His delight is in the law of the Lord, his law that he meditated. He shall be like a tree. And whatsoever he doeth shall prosper. Naku, ang ganda tong prayer ni Jebrail. Apo, inkunam ti saom, ngano dagiti saom ti sinurot ko nga pagbiyagan, kat isuda ti sursurutag ita, dagiti aramid ko pagrangayem to. Di ba? Kas Jacob, sa kitam nakapigpig sa ka Kristiyano no dagiti promise ti maikararag mo. Dapay dito, sige. Somebody, yes, Jaire. James 1:5. Wisdom ti daw-dawatan na. Amen. Nakapasaka mo lang, dagiti exam mo. Amen. Kada kayong agbuy-buya ta live stream, ikabilyo man ta comment, anamot ti verse nga i-claim yung kakabsat ita. That is related. Somebody shouted, answer? Anat answer that? Verse. Anat verse kayong pandan? Isaiah 41:10. Anak ko na Jayan? Fear not, for I am thy God. Kunana, I will strengthen thee, yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. They zoom, dada nagisend. Ni Cyrus, Matthew 11:28. Po, talaga nabambanog kan sa brother ayata. Kunana, I'll give you rest kunana ngamin. See, it makes a difference. Inaktual ko lakas jay kakabsat napindas jay imbagak nga live by God's promises ngem
See, you realize that some of our brethren here are actually claiming promises from God every day of their life. And do it for the rest of your life. Oh, sumarakkan kakabsat. Amen? Kasi nakabilbilag ka ata, di kariti apo ti ko eh. Ti i-claim mo, di kararag mo. To be victorious, we must live by God's promises. That's number 2. Dahil di may katlo. How to live victoriously? Live with God's peace. Live with God's peace. Agbiag ka, kakabsat, kahit nga sa wen, deti God's peace kat kwa eh. Recipe ngamin deto, ingredient dapat ti life mo ti kahit nga sa wen. Tapno agbalegi ka, masapol nga adakeng ka, jay tal na. Jay talged. Talinaay. Okay? Kasi isuti, kaya ti apo nga maadda ka na tayo. Kung na nagkadigidi disciple na, my peace I live with you. My peace I give unto you. Not as the world giveth, giveth I unto you. Oh, there is a peace in my heart that the world cannot give. Amen? Adatal na ti pusok. Adamalatal na pusom ita kakabsat. Deta nga tal na kat pamatalgad no kwa ti apo. Sa pulong deta nga tal na. Seek that peace. Pursue that peace. You cannot afford not to have that peace. Kala ko man nagluto ka, sana mabaling nga awan di nga ingredient. Amen? Oh, no kuman nor cubes. Sana mabaling nga awan nor cubes na. Amen? Oh. No kung magtalong ka, sana mabaling nga awan dayjay nga i-apply mo kakabsat nga organic nga mangpasaya at mangpasantak jay mula. Peace. Kat deti nga peace kakabsat, you know what? Listen very carefully. Pastor, how can I have this ingredient of peace? You know what? How this ingredient of peace can come? It comes with the right relationship and fellowship with God. You must get right with God. Hananatal na tabiyag mo tapusom kun konsensyam if you are not living right with God. Oh, hangka baling nga victorious pa ikit din o hangka right with God. Anat ka na sa unti right with God. Dete kas lang kumano relasyon kakabsat kat dete bayat pa nagtunos yo. Hangkay nga dete agap apa uno hangkay nga you know anat napinda sa term tayo do. Well, sangkay nga nagsinuban no dekat mayat iti kwayo panagtunos yo kala gasawa mayat ti panagtunos. Get right with God. Right fellowship with the Lord. Kung na nakakabsat ti Isaiah chapter 48 verse 20, there is no peace to the wicked. Awan kanutal na kadagiti managdakdakas. Gusto nga no makita yo yan ta social media, digiti may ipopost. Nakasla natal na kakabsat, haan nagpaiso di jay. Kasi kung na ti Biblia, ti tao nga agar-aramid ti basol. Ti tao nga may kaniwas ti biyag na iti pagayatan ti apo. Awan tal na kentalinaay iti puso na. Oh. Ngam da tayo kakabsat, no, agbiag tayo nga mayata da iti apo. If we get right with God, right relationship, and right fellowship with God, anat i-result naging ka, peace. Kasi amom nga kakampim ti apo eh. Adda ka ti side ti apo, kat isuna adda ti side mo, anang pagdanagam, if God be for us, then who can be against us? Ngayon no awang ka di Lord's side, kontra ka kadayjay, di position tayo kat kontra kadayjay pagayatan ti apo kakabsat, awan peace ti puso tayo. Awan no kwa kakabsat. You know? So live with God's peace. Amen? Oh. Kung na di Isaiah 26 verse 3, kinantay man di Isaiah chapter 26. Verse number 3, anak ko na jay. Okay, thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee. Dapat dagiti panunot tayo kakabsat. Agtali na iddalaeng iti apo. Oh, nakaset, nakafocus. Dagiti mind tayo because he trusteth in thee. Ha? Dito iti usto nga pangyaplikaran, dito kung kunada, no, kung nga, basta si papanunot ka ti apo kunada nga min. You know?
So whose mind is stayed on thee. Dapat ti panunot tayo, ti apol at tagakabsat. Hamo ipalubos nga, dete, aglamiis di panunot mo kakabsat, iti apo. Napadasan yung tinaglamiis ti panunot na ti apo. Umay kamot makigimgim mo, hanggang ide talagang regular nga biyag mo, han na unay, duwik-diklawit ti apo yan ta panunot mo. Aglamlamiis. Oh. Hanlakas la day Kristiyano ko mga urian na papanan na kasarsarita na lata ti apo. Oh. Ti apo latat makita na kakabsat. Oh. Han na ipalubos nga maupay so na no diket ikarigatan na lata nga kitaan ti apo. Di jay, whose mind is stayed on thee. At the peace king kuana. Number 4, may kapat kakabsat. How to live victoriously. Live through God's power. Live through God's power. Amoy, deti word nga power kakabsat. Deti ti masapul tayo nga bilag. It comes from the word dunamis, Greek word. On the English means dynamite. Dinamita. Agasam, detahan na kaya kakabsat, ti bareta no dinamitaam ko talaga nga mawasak. Oh, it can perform, it can produce results. So, tapno nagbaligiti kadigiti aramid tayo, bigbigan tayo, nga kasapulan tayo, katdawatan tayo, ti bilag ti apo, ta isulaan ti igam tayo nga makaproduce ti results. Powerful results. Without God's power, we cannot do anything. Padasam kakabsat ti makalawas ka, di ka karkararag, trabaho ka lata. Try yun yung kakabsat. Try mo lang. Anyone? Just try. You don't pray. You don't read the Bible. You don't talk to God. Just go and work. Don't pray. Awa magudi lang. Katunukan, ma-realize mo ko ng Lord, without you, I cannot do anything. If I am going to live victorious, no, balegyak apo, kadating aramidag, Lord, I need your power in my life. Kunana ni Apostle Paul, Philippians 4:13, I can do all things through Christ, which strengtheneth me. When Christians try to get by on their own power, they fail. Kala ko madadi pa nag-preach ko itang arabi kakabsat. Ite sakbayak nga tumakder ko nakapo, ano yung taranak mananapo. On my own strength, awan na po, hangko kaya nga i-preach deto. Tiyan na sa hangko kaya, I cannot produce the result. I cannot perform what I should without your strength and anointing in my life. Dadat napintas nga ikararagbot binigat. Nagiti turungam ko ng Lord, please Lord, empower me. Empower me, Lord. Give me the strength. Hangko kahit na aramidin dito on my own. Finite power is insufficient for the challenges of our day. That's a wonderful reality. No finite ko na tayo, ada limitasyon na. That's our own. Finite power is insufficient. Saan nga makaanay? For the challenges of our day. We can live victoriously only through God's power. Through His power, we can accomplish His work here on earth. Oh. So nga, kita nyo kakabsat, apa yung hante maka-soul win? Because awan power ti apo kada tayo. Nakadumot, mabalim mo ko ba nga ma-soul win? Makaibunong ka trucks. Pero we don't have the power of God. We cannot perform the work of God because we don't have the power of God. Kat dapat ko makakabsat, tibinigat ko ng apo. O da mabaling ko ka soul winningan ita, i-empower na apo. O maaramid ko ti trabahom, Lord. Amen? Oh, empower na, Lord, nga mangilid ti pamilyak. Empower na apo, nag-testimony, ti testimonyo apo. Please, empower me. Nati kanta ko na, empower me. Amen? Ano di ko na di first verse? Do we have that song? And the, Nobody knows how weak I am better than you, kunana. Apo, ti amo ti daduma na pigsaak, nung ti kinapudno na nakapsutak, kat si kaamong deta, kunana. Ha? We have the song? Awan. Oh, so ako na nagat empower me, kunana. Amen?
live through God's power. Okay? Last, number 5. How to live victoriously. Kasano tayong agbyag nga nainbalig yan. Live for God's purpose. Live for God's purpose. Agbyag tayo kakabsat, nga mayataday, iti panggep, iti apo, iti biyag tayo. Ephesians 3:11. According to the eternal purpose which He purposed in Christ Jesus our Lord. So as a Christian, kung tayo apo, tulungan na tapno maawatak ti panggep mo kanyak nga kas Kristiyano. Kat anat panggep ti apo, alaman, what is God's purpose for your life? Do you know God's purpose for your life? Oh, anat purpose ti apo kada tayo kakabsat? Sige man. Oh. To answer that, kasi do danang question king ka kunana. Anat purpose ti apo ti biag tayo kunana? O anat ti yusong bat mo no kwa? What is God's purpose for your life? Hello? Anat purpose kad ti Ilocano? Oh, sanhi kunana ti Tagalog. Kaslang mission, reason why you exist. Why are you here? That's purpose. Why are we here? Kasi dapat i-clarify tayo. Purpose ko natin kung anat purpose gayam ti Apo. I-clarify tayo. Let's clarify. What is the purpose of God for your life? Why are we here? Why are we here? Oh, adugayim ka datay di hanapin makaamuti God's purpose. Oh, kita nyo kakabsat? Kat hangko kayat nga agawid kayo nga hanyo maamuan kan maawatan ti God's purpose for your life. 1 Corinthians 6:20. Deta ti purpose. That's the reason why we are here. 1 Corinthians 6:20. Basahan tayo amin. Ready? Go! For ye are both. That makes the difference. No awang kumadeta kakabsat nga pakasaritaan ti biyag mo, nga ti Apo ginatang nakainsalagan na ka, then you are not obligated to do the next. Ngem gaputa insalakan na tayo ti Apo. Ginatang na tayo ti Apo itinapateg nga balor. Dito nga ro ti dapat nga reason why we are living here on earth. Therefore, everybody read, therefore, glorify God in your which are dayjay. Deta ti purpose ti Kristiyano, to glorify God. Deta tinapukaw kakabsat idinagbasol ni Adan ken Eva. Ngami din silpo na tayo ti Diyos baban kini Apo Jesus. We are bought with a price. And what is that price? The precious blood of Jesus Christ. Now that we are saved, anak ko na ti Apo, idaydayaw mo nga rod, iti Diyos, babaen iti bagim, ken ti Espiritum, nga kukua iti Apo. Then comes the question, how can we glorify God? Daydayan. Ide nga sumregen, di kita na dumaduman. By fulfilling the Great Commission. Kasi kasano nga i-glorify mo ti Apo, no di ka mo pa-involve ti bagim ti Great Commission. Soul winning and discipleship. By attending the church. How do you glorify God? By giving. How do we glorify God? By doing good works. Ngem iti overall to glorify God. Mag-glorify mo't lang ni Apo, Diyos ti biyag tayo, uno saan? O, iso nga detat number 1 na question ka, dagiti decision tayo ka. Gumatang ka kumatbadom, daki nga babae. Di question mo. Maka-glorify ba ti Apo, deti badok? O, hanga deti, ado nga tatmang like ta Facebook, deti badok. Hanga di ti purpose na nagimatang kat kas di nga badok. Ti purpose na nagimatang kat kas di nga badok, tapno mag-glorify ti Apo. Nalawag kakabsat ti purpose mo. No awan deta kakabsat, listen, kung hindi yan ang purpose ng buhay mo, ano ang purpose mo? Awanan, di ba? Dayjay ti purpose ti Kristiyano, to glorify God. Aping may ka nagigimong, to glorify God.
Apay nga itid mo, digiti tithes and offerings mo to glorify God. Deta ti purpose ti Kristiyano. Amen? Oh, tatagakabsat no damagan daging ka, laisong batyo ha. Kung nadaging ka naman. Brad, kung namta ka. Sister, anat purpose mo ti biyag? Kung naman. Oh, anat sungbat? Ha? To glorify? Oh, anat verse tayo? 1 Corinthians? Dayjay. So that's how to live victoriously. God is a purpose for us. If you are to live victoriously, we must seek God's purpose. Kat amin, dagiti panggap tayo, kakabsat, na duma-duma, depende, di kasasaad tayo, kan di plano ti Apo, iturong na amin nga pakaidayawan iti Apo. It's not just for our good, but for the glory of God. Oh, deta, no, gipost kayo to the Facebook, deta ipost yun. My purpose in life is to glorify and honor God. Because He bought me with a price. Amen? Okay. So, how to live victoriously? Kabsat, limang banag. Deti masapol. Deti formula tayo, how to live victoriously. God-given formula, number 1. Live in God's. Oh, I pray. Nga marik na ti presence ti Apo. Kada kayo kakabsat na Zoom, wherever you are right now, you are in your homes, you are in the sanctuary, may you feel the presence of God in your life, brethren. Live by God's promises. Oh, kas gigite kakabsat nga nag-erase ti verses da, mang-erase ka mo ti verse nga i-claim mo ti Apo. Live with God's peace. Get right with God. Noglamlamis ka ita, isilpo, isublim, ti napintas nga panagipel fellowship mo ti Apo. Detat dapat priority. Saan nga DJ importante nga trabaho, DJ panaki, langan mo ti Apo number 1 nga ikasum ita. Number 4, live through God's power. Ano gutem nga sika agpatingga ti bilig mo, ket nuhan na ka nga tulungan ti Apo, san kagbalegi kadagiti panggep ken panagserbim ken kuana. Live for God's purpose. Hangkang umad-adayo iti Apo kadagiti purpose na to glorify God. Do not give your body and your life to things that will not glorify God. Kasi hangkang nga victorious no kwa, defeated ka no kwan. Pausar ka, ijay para ti pakaidayawan iti Apo. And all of God's people say, Amen. Amen.